many older senior. Okoman Radio, yes, baby. Okoman Radio 97.1. Okoman Radio 97.1. Okoman Radio, yes, baby. Oh boy, we don't be na we are blessing. Okoman Radio, yes, baby. Across the world, your full good party radio station. Summer Radio. Okoman Radio 97.1. We bring on the best.
Okoman Darko. Okoman Radio. Smile will bring a sunshine day. Everybody do what you doing. Smile will bring a sunshine day. Everybody do what you doing. Your smile will bring a sunshine day. Everybody do what you doing. Your smile will bring a sunshiny day. Everybody do what you doing. Smile will bring a sunshine day. Everybody do what you doing. Smile will bring a sunshine day. Okoman Darko. Okoman Radio. Dear Lord God Almighty, help me to follow you. I know your kindness and show them to me that others may see your glory through me. Owura Nyankopon dum na boa me. Na mi hu ahuma bro ma bra bomu. Na na me so na manipa ehunu wo ewo mi mu. Awie mi din de Kwame Ohene Darko. Methodist phone nyina amrante in the boy raise to the power 1. Okoman Aduokron and song actually po ba kosu nie. No me ensa papa won sima makoma komi ensa wo ye fie kase ha. Ahine me bosome ede toso aduonu enan ene ene. Nyakopon kwam twedi ampo da wa ye ni ebi nie. Ene be dijo ye be bonyum o che yin yakasa ye be twem wa won tie me ma wati bi. Ye wia asofo nso akogadam say site. Jidi kwakwafo wo nwum bi. Ene ye be bo sa nwum na masofo ni nyina momadi asa. Kama. DJ Donzi, official DJ on duty. DJ Zikibi and McFadden. Woman address a year, woman well chile. Australia, Denmark, Mexico, United States of America. Woman in Bishop 8 year. Executive producer A.K.A. Kofi and some bar 4. One I said you made the church was a monko. Kodi dwanko bonyum no num ne fa bo a mo fa fidie ma me 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 di djumadi en wo cha me di Kwame Ohene Darko metal phone nyina amrante D boy restore power menya ne tie se yesu nsuo gugu enti teacher for mu fi adwuma eba capital for lawyer for the mason for mu nyina no montom bo kakra kama bedu fie ye nyina ha no mo se mo som Ghana osom panti yema mu nyina Akwaabo. Akwaaba on la rive. Welcome, Wezolo Akwaaba on la rive. 97.1 FM is rocking. We are blazing. 97.1 FM is rocking. We are blazing. Okoman Etieni, ye kramuche. Okoman Etieni, ye kramuche. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you.
I worship you. You are here, moving in a mist. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Hey, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are.
has given us victory. Onyankopon amaye enkonimdie. See what the Lord has done for me. See what the Lord has done for us. In my sorrows and now I'm free. Now we are free. I got me hallelujah, bro. Allah. I got my hallelujah. Mema mu nyina kwa ba bi omra duokron enson achiripo baako eso. Double. Me ba no me catch you say, dear Lord, help me to follow you and show kindness to those around me so that they can see you in me. And I'm in Papa nyina ma owie eno no what say? Rade nyama dom se ne be ya obehu awurade wo me mu na ye emfasode de ama wo. 3:33. Aha Okoman radio. Ibedi dwa kakra na ansa na no. Yeah. Jude etreba ako nchichemu mienu. Jude etreba ako. Nchichemu eye mienu. Nisha unkra wie yi. Wa wuni asumdwe. Come let's dance, let's give him praise. Wa huma bro bie ma oso. Because of Jesus every day na shakara. Tie mi awie yi. Jude se ni da so ho. Odo bi wo ho, asumdwe bi wo ho. Jude 1 chapter 1 verse number 2. Jude chapter 1 verse number 2. I say may mercy, peace and love be yours in full measure. In full measure. May mercy, peace and love be yours in full measure. Akana watri baako pepepe de nakakra. Na bosumi etosu du baako no ya wura mu. Me se nyame na sumdwe. Nyame na humobro. Onyankopon ne do. Enya wo dia a turi ntwada. Enya wo dia a enye fa. Yususu dua no enya wo dia eno betena da. Nyame asumdwe nka ho. Enka wo ma ho. Adwuma wo ye nyame asumdwe metena adwuma nim. Se ya ware nyame asumdwe emra metena mu. Nyame mo bro hunu, nyame ne do, nyame na doye. Emra beka ho ate. Ebi ya wutemi o call labor ward. Doctor si obe pai wa sana wa o tie nyame ka ho. Ne dom ne na sumdwe nti obe kwa asan ba. Abama onkonim die, abama odi nkonim. Share ene 24th. Usumi mienu te se ene no na ye kase ye kodi bronya. Na ye yakọ afufufrom. Yehowa ne tirimu pobi o ma ho. Ni osusuma ho. Yesusuma ho no ma no fie no. Wo ma emre mu. Jude say, may mercy, nyame ahumobro, may peace, nyame asumdwe, may love, nyame ne do be yours. Enya wo dia in full measure. Obi mebuso, obi unya enye sin na meka. Menka sini. Me say ne dodo nyina enya wo dia. Ni mpaja dodo nyina enya wo dia. One show so on masem. Ufie ne wo ma, nyame asumdwe, nyame ahumobro, enkata wo so na dumunti. Amen. Okoman Radio 97.1. Debia na wosoniema. Yopa mosu onya mreya.
beba. Need to demand them Nigeria. Don't many Nigeria, Benya. Don't many Nigeria, Mashami, baby. Don't many Nigeria, hey. Don't many Nigeria, but to me, I don't know. Don't many Nigeria, hey. Don't many Nigeria, but to me, I don't know. Okoman Radio. And the 97.1 FM is rocking. We are blazing. Tubu na monka kuma. Nyampanwa na uyano. Tubu na monka tompem. Jasiena kumo. Ominum monko kome. Elubanyum rami. Epasa. Ominum monko kome. Elubanyum rami. Epasa mi wo. Ajay. Emma ya sa. Onumo ya risa. Sanyumu yediye. Emma ya risa. Enyumu na dane paracetamol. Emma ya risa pa. Ande koja fama. Wampuru code no. Emma ya risa enyumu yi. Dada lumba no. Daddy Lumbes. What the poison. Akwaaba, madogwa na mkata. Na Yesu Kristo nkoma. Makacha mse World Cup no enje beba so. African referees. Hey, ebiso mu yensia, ebiso mu yenson, ebiso mu yenwotwe. Afeye nya moden kura. Na mo minim se Bakari Gasama de yen den obekọ. Victor Gomez beko. Aba, yankrofo mienu. Wo mu nim referee ni di pa. Yama. Hey, akwezi beko bi. Ba ko di match ya time anso se wapon no. Ma hu no wa ha. Ye aja egwegu ye ni ma se wo no. Ono kwa. Senior wa yesterday wa hwe mi. Wa se abrafo wo mu nim me kura. Me na mtimi po African Cup na time anso ye no. Me. Make come hu bi o. And no baby. KB, why I trick she pa. What trick or change the charme? What trick in papa nana say? Hey, Achie, Nane, and you be who your mama. Okay, and the right about time. I Okoman and your cross so cheap back so.
My God, my God, my God, my God, my God, my God. What's it? Please, with this 3 kojos for me. Wish them happy birthday for me. And if you had a sports, you record here. Korea Ajimai. Yewra Akujo, ballistic. Papa, Korea say my happy birthday, what? And I feel a Kojokwapon or say, as a Afro Cotoge. Yeah, man, Kojokwapon say, also Jody, and I feel Kojo Glenn. One so, according to young country, say, age gracefully. In the Kojo for Makumi and saying, according to Mama, happy birthday, pa. And happy birthday, Cassiansu, John Mack, JM, Okoman Bruni, Siakoma, on one sister, Regina Osai. I'm a Regina, work upon our train. Yeah, man, and the JM, John Mack, McFadden, Okoman Bruni. Hope you reach the 4-1. Hope you reach the 4-1. Say, Mama, sister Regina Osai, Mama. Happy birthday, pa. Yeah, ma. Wema. A warrior passing. Now, you call the announcement for you, Marino. You didn't change more than Cassia, and they call Ama Blessing and Greatness Ventures. Oh, my share, yeah. Ya no more be brief way, fellow Ghanaians. Me say, Monto Bonamuntini Americano. And yet, they are not yo. Send them penny focus and yet Dantani in Yesica a boano. Dantani in Yesica a boano. I just see the Akadiasi. Dano is any a penty, and who any mu, Neato task, not with Zampa, a Swissicana, so Mamma Lumba and a Kaya. Monsieur Supreme and you, and a Swissicani. Brant been a camera meeting where brew. What if you are about woman? I have fried rice. If you are there, I bosso, they are plenty of light. I come the winya. And a blessing and greatness, bra. Put down Westy, we say Muya, or my bomb what you say Simo. Open Munia Bay, C&J, made in Ghana, quality corner most, plywood, tiles, styling cement, tiling chemical. And what you carpenter for Mutu Samudi Juma. Yeah, in about your Mambenya be what I say. I feel bathroom accessories. A guy had mono, my one monte, a man Bruka Mab, a guy had Mudebiada. Shanu neat, not trying to bright. POP. I feel water tanks and you crunch in and get one a cassia. I don't tell me you be honmo. I feel can and this one you do no. You will be washing honmo. I feel painted them the cancaina. Omo fufu, Omo no doy, Omo bibri. Abamun in our mobi. That's right. Blessing and greatness able to mind as my Abutachi. One money gas filling station a bon chain more. If you never your friend Penny 0244 507 310 0244 507 310 and I feel 0206 670 009. Blessing and greatness and I said maybe I will be able to turn him about good jam. I didn't have to kind of amount. JDK Adom Enterprise. So bo na men kancho na men say mo atrase e ba cement papa no dia ye de ko fie ko di juma ye de ko ye site ko di juma and one JDK Adom Enterprise cement makum ye say wo Ghana no wo ni nyina bi iron rods and adwa cement nankasa iron and governance pipe square pipes round pipes square pipes flat bar and I feel rods ahodo quarter rod full rod na half rod in an JDK Adom LB. And as if I know, and in this cabby or Grabian Conashe, or Papa said to me, Atto, a year near Manaso, and the Kwesi dying. Also, Tataquashi Memorial Hospital opposite or Mantias Mampom, a honorable JDK Adom, sharp cough, no a while, Butu. Friend, now I'm more what 0244 42 95 33 0244 42 95 33 and I feel 0544 0244 857 874 JDK Adom wana and that's the phone you know him back no or you bruta
Salima Muguzanga. Hey, African referee back who about ya dear Papa Salima Muguzanga. Ono sube kobi. Ono sube kata ho. Yeah, na mubaji dollars and see this. Mubaji dollars and see this. Wa wunim referee sibeji offside. Na obe kaseti omo. Baro no wunim ba oyo kurasini. Mina meka nchira. Wa referee Baba Gasama. Bakari Gasama. Waje Messi o se Ronaldo se ba queen. Wunim na waje foul tiao. Na o kasa. Mani so ade musa pray yes no. Regional hotels infantum panyin nyina anim se. No kwasem World Cup bosume pe obetuma bete ho no mo. Obetuma bete mo ho no mo. And the ball ye start ya anopa de awia de na anwumre de. Maka je World Cup yi ana be ye ne piti se de ye dua buro e okwa ya ase no. Utongo kakra na match ba kwa fa kon ho na ekọ. Edi ye steady na ye stiff. Mesra mo ada. Obe baby abehwe match ni nyina kama de a. Eno aso ko buku praise. Ewo eye regional hotel ewo Dukroma Kuapem. Ori wani eche mepo ase kwantempo no so a. Baby am asori methodist ofa ho na okọ no. Ehwa. Regional hotel papa na meka fo de mawi. Executive rooms, twin rooms, deluxe rooms, standard room, economy room. Conference or kakrakapa ye de outdoor engagement ni party ahodo. Meetings ahodo nyina ko etimi ko so ho. And was almost swimming pool. We are meeting now, Brampas and Mujarisia. That's a Makoto swim said Tongum. We said, wait to Tongum. Now we are to Tongum. Now we are Garum Tongum. We are Bonum Tongum. And then you let me come on, the amount. Regina is able to do Kroma Kuapem. And can Okre District Assembly no Wopo City. Yes, I'm Master Director. Senior Quadia. Quadia, Sadia Quadia, and agree. The new baby. I didn't see a Rangers and Penny, named for the country when I say, baby, able to work up near Brasso or more. You bet me come, the amount 0244 33 73 0244 33 73 and I feel 0503 33 77 88. Regional Hotel was home with nature. And so for World Cup, baby, Okoman Radio, Messi Yamodel, Okoman, oh, cha. So ultimately na utie comment ni ye na make prediction na wu ni a Okoman so be che wa de pop World Cup we ye nyaja ye hu say na what is any akura bia ene na kwa me adi wo ma statistics no ne ade no wo say we ya na te pateti mi gina board no mu a che say o Ghana ene ayi no eno ano no yes, be chat dear papa Okoman. Yama comment no predict win nyina beba so World Cup mu. Stay tuned and stay good. Oh cha. Eti Okoman World Cup fever no. Okoman World Cup fever. Abo. Shaka mama. Holy Ghost. Hey, makariki. But World Cup no. Anopa commentary atuam awia commentary atuam obetina na kwa me adinka right awsha fo nyina kwa bade bo comedy cross chipo ba so 2022 World Cup akoso wakata ene Ghana and South Korea ana adibobomu referee Ojran Fifi Bakari Gasama wanona ebejina Fifi na watu ayiremo afi yakwache wanu on the left hand side of the other side of the speech Ezebeya Victor Gomez Ghana president ready Sansuna South Korea so ready the see the baba wati national anthem what pam oh urade okumayo obati free Ashaya Beno Bonabedi Naki William Dano Bakumian Miasa looking for somebody to nobody in particular. Referee was it throw Yan 20 Mantas Ghana. Kwame Edi Obey young Kunya of ya. After a year match now, first half from Berry. Abajafuna Crado Sabre de Melco Crobia or not Crobia.
90 minutes of soccer fiesta na BBC. Na who say, but akura bia do kasa na anye na say onye kwakwo. Krabia kasa na anye what now me see World Cup ne ho ba ma hi kura yakuma mbroni. One day o ma kasa radio no show. Ya kasa wie no na akwaka. Anya sa na ye no. Unim ka ya Abraham na be ka ode. Me dey master ja kwakwa no enwene ho. Enti World Cup fever no e beto fam na e ba so enso e wo kuma so. Na ye nyeja ye ho. Commentary be koso pop. Beto fam say krom statistics goals analysis na there predict and win. No Okoman radio 97.1. E don popo nyina e be brem. Aya tie bio emo bi joro kan kiro. Afi predict and win so be adwuma. Predict and win. What a couple, yeah. Okoman ready, what a couple. And the chocolate here for me, Chamo. Sambrum for Borishem Dachi Apopotium, Amanfo Trum, Latte Doyum, Dowenya. And Krakai Adukrom Labu Crinkry Baware Minaminchia applause for Amamichia Elise Ayao Shoe Fabric Have your Okoman radio. Yeah, mommy Mama Ayao Doctor Professor Poku Benson. Want to come on board and enjoy music? Me baro Okoman Radio 97.1. 97.1 FM is rocking. We are blazing. Hey, station with your man Kenya. Okoman Radio 97.1. Hey.
Nyum ne sambo bio. Dada KD. Yeah. Rava fo nyina. Ghana yashi o. Munsa. Ghana yashi. Munsa. Muniasa. Obiansa. Osasa. Okofia naija. Adwendwene na sen ba bio. Munsa. Ayashi. Woleme. Abba. Yeah. Sisi come. Anyumre mi chia. Ave pa kwasi eje. Macha ya chia Mr. J mame. Na chia mame so mame. Wo fa edi. Mati der be we yeri nya Grace. Se be koso Patmos. Ye beba. Esu panyin pa de se o. Tina, me ba Tina. Wo kwa my junction wo. Tina, me saka ma chede ne wate. Na me shira opa. Mario race to the power one. Listen to this important. It's very, very announcement. Listen to this important. It's very, very announcement. And yes, I can't know, Mr. Remo. Listen to this announcement. It's very, very important. World Cup no eba na Okoman Radio 97.1. Okwapman no ye hwe bikam Okwapman e be run commentary e de amamo e na no web brochi atumi atie bi afa mu so amwo Okwapman mu ba bia no amantam du so no nyina no matumi so atie bi na e bia na wo pap bi wo store bi blue kias bi mu wo joint bi a opese e be run commentary ni fi wo e de mawo then the African Cup no ye no obetumi ani adi nsa wo so afre yen ye beba ho no mo yesi peti asase wo yi na hokwa peti asase na hokwa betumi aba Okoman Radio wa say me din dia semasi me wo joint bi wo abi a isuo beto anabra ha bebo me pese mo ba na mo de mutim ni nyina ba bera ne comment ho no mo de mame na mpanyifo so afa pen ne paper ene ye de ato ho wie cement kura bo kosoro ene commentary e je bi abrama ma opase bera ne commentary ho a betumi aba papa cuisine kenke factory ho ayamono krom opase bera ne commentary ho ma betumi aba mo amoton san asori dan ho de bia meka the church to be innovative asori nya innovative kakra anka mo si Okoman mo fa mo team ni nyina amra asori we na ye ni youth fo ne nka mom na run commentary na ya panel no youth fo ne bi ntra panel ne so na also adoma chede o mu afa bobo ho ne agokansi ho ne ade no na nka mo so manya bi enti obia ora ne pap bi ho ne yeton sa ne yeton diane even filling stations ne kura no mbetumi de mo agim so momra me run commentary no efi me filling station ho na me so menya popular yeah man ayadu ni mami nchia we wedi ya mu amudia ayadu mu amudia nti botumi aba Okoman Radio na woni mpanyina besi nkonwa head of sports ayo kore na emom general manager ayo Kofi Anson ba for KB na sports for ni nyina ho no minche ayo PC for Presbyterian College of Education and a PUC for Presbyterian University College. What must you feel me? Papa. Yeah. Come on. Yeah, Kwaba. Na yaba. Mpamcho. Mr. Ramon. Mama ye ura chini anu nsibone. Hey. Amunya nsibone o. No yes mama sirim panyifo no so munhwa mu yiye. Mama sirim panyifo munhwa mu yiye. Ushi opanyini a na oso ade na onyi nkoja na ushi ano na oso sedem. Ena sabi etutu nana keka bi.
ye wi a na de makọ asofo no asofo ne bebo nwuma momo asofo ne be hu nwuma momo papa anti African Cup no and say wo pap bi a which me afro Okoman e was 0551 667755 na o say me wo pap momra na momebo am run comment ho na manfo meto ne ma papa ho unyansa po ne ade agisika ebra baba gazama ojema wo hu yi aben o na Ghana ni Germany World Cup we dia Ghana amfa ne beka sha yes as of one kwaye den wo ayi so ya humio wa yanku fodo chija ono o ma se remremio yemremremio obojije kala jebo ni chifua otina bebo it is all that yasia menkinga wanasia don't send me what in Ghana otimingani umbo 97.1 FM is rocking. Oh yeah, blazing. Abra, makoya shopping waba. Se de edijia be fie eti bachira odo. What? Mirror. Yes. Eyisa Medulac herbal tea. Eyisa Opinto herbal tea. And eyisa Minta herbal tea. And on the shopping no. Hey. Now who me saying? Hey. Herbal tea. Eye nije die. Sana wakachire me. Na wo shantade apuskelenke. You were here when sa I am aware no. Bo life na se yare show widie mu a. Na se wunduru ba bia na wo babro amono. Na me soma bakokora amono. Eno na wo pe. Eno so de tofe akwa. Enye menum eyisa herbal tea. De bia enyini ache. Afa na wo kasa yi. Eyisa Medulac herbal tea. Wo de tun so hiem kakra na adwoa. Na de wo kakra frem. Emfa milk na sugar nka ho. No anom ne saa. Uti paw gaga. Eye migraine. Se stress kra na wabre ena ha wa. Ebadwo fom ama de wo ye no. Wadwena koso no ye ne yie. Ama mogya no so apompe yie. Obi kra ne ho wo no. Eye Parkinson disease. Ana obi kra nya brain tumor. Ebejai. Eyisa Opinto herbal tea nso e. Eyisa Opinto herbal tea. Eno so fatun so hiem 5 minutes bi achi. Na wanom ne saa emfa hwe frem. Ebe boost wo immune system. Ewo liver any kidney no ho pa. Na mo ahodene da. Ene menu share football match na ka be she bi pa. Malaria fever, typhoid, ene jode sonso de ho atwifa won so kra. Ene won so yire wo ho nanom. Na firi se mechewo a me njeja me ho. Ene wo de abewo. Na ye wo eyisa Minta herbal tea nso. E check cholesterol, blood pressure and diabetes. Ye mani nyina empafie hada. Debida. Abusia ni nyina benum bida. Our pharmacies, herbal and chemical shops. Dudua, Kwaisi Christian Herbal Center. Ewo Eyisa Suhum Kofodia Main Road. From 0244 413 247 and now 0248 152323. Eyisa herbal tea. Numbi na wabehunu ensesa ewa pomudirimu. FDA ahwehwe saa ejede nkrato yi mu agye atum se eye. Asempa bia ba. Upesika akostati ejuma bi. Uhia bosia atre udwadie mu. Uye government ana private worker unye sika de ate wo hot bi so. Uye busumi ejuma unye scan tempa bi so. Eni na quick credit be ma obosia mu atwa ne kakra. Eye collateral free loan na susu savings account opening ni deposit BRNim de hia ne se uye Ghana ni na wo Ghana card. Se wanye adwuma afiwe mu de kodia na wa na upe o excuse BRNim for quick credit it was 0302 200 390 and 0596 920-833. Number fufro biara frewa enya quick credit. Shenen so say quick credit and loan ewo internet so. Enti shena obiara andada. Bank of Ghana amomu dwedie ho kwan na kaise nhyehyɛ da ho. Quick credit. Lending made simple. Kojak Oral Care at the Kojak Charcoal Toothpaste and then a charcoal toothbrush up Beja Manso. A bow se who buy a free and more a mine can a bowenum. A mouse ye ding na pie fita and a Kojak Fluoride Toothpaste. Yet in a brush a kawama free. A mawenum yum na mouse a chinam and so I ding. Yes, so a Kojak F sensitive toothpaste and then a mouth bather. A bow se who buy. So with the Adriania ain't and I say Jania Eshe, Emma Osinya Uya, near your friend electric shock. Nasa Osinya Uya pa, Nasa Fimojan soa. And ye now Diane, Kojak P toothpaste and in a mouth bath. A
Yeah, kai se ube you see Kojak sensitive toothpaste and a Kojak sensitive toothbrush no boom. Se upe bi ato a, ko supermarket and na drugstore bi a eben wo. Nkratoi FDA agiatu. Simiso, Bommy Bio, and you net they say, I don't like man who be me. Say, Bassa wo your engagement, wedding, and answer me no say. Jumedi Pia would be a who live banded ye, a band back open a jam account for the amount. And one I don't like man, a waterman, and crying, and a crop on equipem. Say, somebody who to bedding, who ye, engagement. Jumedi Biano, to share a chirakwan will crop on equipem. Frey was 0242 267538. Now, why, and you were to saying, yet then. Frying 0242 267538. I don't like band and call ye keke. Okoman Akwaaba. Okoman Radio 97.1. 97.1 FM is rocking. We are blazing.
Tim, baby. Okoman Radio. We are blazing. Okoman Radio. Yeah, Edu Hadia. Let me say oh, I would have DJ Donzi, we are better about praying. I mean, you would have A.K.A. Baba A.K.A. Allah. I mean, Don Spino. Oh, my, yeah. Manchester. Papa, me be more Chelsea. Chelsea Manchester about 1-1. But of course, yeah, training. Half your best for league ni bio. What you say? Na me mounted bit no Punim yomu Santa Mana Putu, Santa Mana Pata, and Chebia na waya award ni ade. Na we say onya mishra wa no about there was a gospel song. Hey! And I wanted Santa Mana Putu so koshe gospel. And a stone boy say, ebe ya kwa masters no. Won't fi asenchire wa sorry. Na sorry mano. Won't fi asento sa anyum no wa sorry. Na say sorry dan be mu. But na Methodist na nka ye praise ya. But pray he go better. Santa Mana Putu, Santa Mana Pata. Hey! Stone boy. Why are they papa? I'm not changing the kind no. I said that be I'm okay that's all. I didn't know see say I changing boys now ready I want to Fatum na yenti na naka yenti a was so on sa no. Oh. Na ahoti oni ha ye yo edititi ye mpanyifo na do amenti ase. Suku oseko. Usori a osba kwa garamsi. Na mamuwa ni yetu onfo se sa garamse no a wo ba ni ama 100 cities to emwa udachi o ebe ko mudachi no a na nado ama free SHS no ebedru ho ukura bachelors kura na wo prapra form ntimi de ni ewo mu a me baka asfo a osofo ade o kan ho se yenyan ni ama papa no ye ni so de ne nka chese ya appreciate ni wa yama o mangana na ye so no mu emmo no ho ban atembibie no a aba obi aso na okasa no nkwase foma ya tete yi a unye panyi ya tete ofifie mu asori mu a unye panyi se nye se kurase ne a na wo obaifo yeah hey nanani kurase foma ne abaifo hey nanasi se o se ko school na wa ankwa ebedu brebi no na ukura bachelors kura de prafem yo minimum paying for baby work abrochire serve wa prafem yeah I know so many of them paying force work abrochire fema na opera na da no galam say asem yi na say asofo work galam say site ebi say work okope consignment ebi say work bompa na galam say nsu no ani ate na mahu asorofo bi na me na asorofo no wo praises enti asofo ya muti aso dem number evangelism asakra manfo na gadam se akona moko youthful nyina ate aso dem mu correction yi woje muntu attacks oman yi nsori etu attacks wonu 80 aman ye Ghana man yi nsori etu attacks wonu 80
Inti sika be ne fa hwe menante no kwafo wontua wonka bandsmen wa sorry nsori bebre ho ma won bandsmen wontua wonka na fe muko galamse sa to koye den na nansu kasa no se galamse no kura go tu ya wetin ma 100 cedis a day 100 cedis udi 50 cedis ya bosume wo 1500 kwa master be na wo tu ya 1500 wo yen Ghana ha nsori bi tua won kwa master scan ade asafo no ya sere mara me asori me dim ntinti man papa me kura na so won bo band ma me nya ska kura ntua wonka me akita me da no kura na ka tua na something which is there na moja nyamsamka kodi garamse ya chia yo mpa ne de mbobo na mom asafo ma loto numbers ya konkonse ya asafo twe mansu ya ni tambe brebe ni amibu bozo nyina musi ahirefo apa na aye Okoman Radio. Baba Romo Baba, Waboniti Munu having what dear Lala may say. Lala, Boniti Munu having what dear Lala. Mubaba, Mubaba, Mubebu, Waboniti Munu having what dear Lala. Lala yo, Lala yo, Boniti Munu having what dear Lala. Ya baba no masofo muntie Nanso boniti umu have what dear Lala yo munko ya crusade mantumi anko ya crusade munko asempaka mantumi anko asori bi wo me mpatam wodin enna obehu mi wo say Father's Day no don't it Father's Day no na osofo no gina begwam wo asodem se obetontama ache asori merme wo asori ho from Father's Day bedu nra ntama no won che osofo so atuaka o ma na transfer baba uro mubeko sisika uro mubedi suboniti umu have what dear la galamse site mubeko mpaba ndi mubabo esio ni de ania yefi asofo mon kan no kure la wa boniti umu have no dear la asofo no anya madwuma nse mo bekọ galamse site yo no matter is of penny o no praise of penny Pentecost of penny nya mo de ni o la yeah enti ya de mo si third bit na aha na ya de mo si obi ani ni lemu ya kwaba 97.1 FM is rocking. We are blazing.
boy, oh yeah, bad papa don't see. Your friend in Primpriano. Also, Tia and papa. As your Ote beka so ura obia be hu elbabi o saman kase na butu a wutie yen ora na me shira papa hey me ni shia wa yase me da ne nra na me de Okoman radio frequency ne ma no o se job ma tie o papa topiase aha otopiase o saman kase wow makai ding no eja munyina Akwaaba bi o yare ko fie Akwaaba drive ni adu akoro nga so nga chiri po ba akoso edu hade ya ka akuapimtwe ne frenjem na yare ko court na this week di court nsem nkoa na ebedi ebubawa ya ma beli se na ya ma na nagra da beli a obekwa nsawam anabekwa akuse eyire so ya ne ado kwa ankafo hey young Fasidani Bima Kojak Orake and Procode Kojak Orake and Procode Afe Adum live band for was young Fasidani Bima na fi young Fantum anim se pub bi na moton sani adema wo ye choba ni ade no opese Okoman radio sports team no be ran commentary fi wa share ho a yesre wara bomodinga number Okoman radio ha anabetumi afa yang number na wafre number na ya bien 0551667755 and afa 0270191971. The World Cup fever is about to catch up. And you say me was sport momra na me run commentary ho yeso be bo hu dawuru di ama wan je bedu ho no na ache Nachi papa. Na ene asema da court ha no medere mamo. Na enche na yabue amatofo no de atugwa e de amao. Na uba wasem na ya yenitiawa wate ase no bi suntumi mra bi. Papa sikani ne baye obia ba kope na amanone na otena ya adi nyina me no ka sei wa bone master's degree or a doctor ni kama papa no esikani o ne baye obia ba kope otena buruchiri papa isu wa Ghana ha oye na adwuma papa na papa no esanse ne yire ne ba no wa buruchiri nti Ghana ha owo no on ni security obi oyo ni fima no na ye ni bibia kasa owo adanga owo nyuma wabuebue no security man na ye ni bibia de ma no na enche biara na papa yi oyare aka no kwasem ontumi nkasa oyare ebo papa no ama no ntumi nkasa na ne babia doctor no wa fi aburuchiri aba na nkomodimu na mesamara nkomodimu ya okasamu yara kasa so de adensam iba ina doctor ni bisa ne papa danfo on Koshia hospital was na me papa o so waya japade bebre na danfo pa no on chiro ba konkura ye no si o papa wa security man na wo mu fi ho no watchman no on na ye bibia bom into person papa japade a kuna ko bisa security man no madam yisu yese ne ne papa danfo aka che ne pepepe of course security man wa watchman ni say ansa na obekire ne papa ajapade achi kwan no ono so obabere ma baako je se oware no ansa na obekire ne papa japade no da bia ewo ene ehon kekan ne ade ma mi zuhwa no ho ya obi akotena burochiri abone doctor degree ne ade de sabe mani mesra mara mpanyini mesam kasa osha security man bade papa so kese wan chame dia enna papa japade ne so fanfu ariko abranti papa yi why ni ye one edika why ni ye ana two sister yin ware watchman ibaya na
doctor ni doctor wabɔ ni degree wa burukyiri madawroma ɔnware wɔhyɛman ba anane papa japade ne nkɔ ase wɔnware me ba bɛrima ne dia me nso ba bia papa japade ne ade nyina hɔ no na ade a mɛkyerɛ wo ni sister yi nware wɔhyɛman yi ba ya na no nyere papa japade na na no numbo pa wosi manum pɛ yɛre transam yi so wɔ court ha abia yi abɛwa ɔnyɛ den ɔnware no ana onya japade ne ma wɔhyɛman ne ba na wɔmfa kaya ayedwe Master Paul Abu Njeja mu na anwumre afa Theophilosopho me banjo sabri di me Theophilus Presbyterian Church of Ghana Agropon Kwapem Theophilus Asafua ewo eye amanfo a me distant member munjuro me din me distant member of Methodist na so member Theophilus Philosopher, the church and papa, 8505, Yabeko Court. So one worry, watch a man, Ibaya, a Japanese Nina Bashiro sister. I want an assistant to train where, what shall know? Ah, Doctor Pa to send me, Martina Burichiako school. Kojak for the Roma, and I Adum live band for the Roma, never transfer me to a court. 5 o'clock. Now, boy, it was Menumpe Yereba.
Mama dada, fisani fini abofra besu mama, besu dada, besu mama dada, fisani fini janna maninka, oyo biba janna maninka, fini janna maninka, oyo biba janna maninka, fini abofra besu mama, besu dada, besu mama dada, fisani fini abofra besu mama. Enti yan fan chama salo aye bobo osuru hine borehole specialist wo fire munyina anyumre nchi papa ya frefo ya tiefo papa yera negative munyina anyumre mprempre mejeza muye anti Joanna munyina checha munyina anyumre enti sene asem na to no na yetena asem so na ebua no prekope papa yi ne ba ya ba kope oyobia na eburuchira na one ne yire ne mba no nyina wotran ono de sebi oye businessman ti obagana na ha no oye ne business ade nyina papa yi bai e doctor wa tete wa boni degree asua de papa yari abo papa yi na ne ba bia no afi eburuchiri aba na oba ya no bisa nkomodimu ya na ne papa adamfo ne bonkoma no bisa enti papa o ye business ni adi wa nya japade na ontumi nkasa yi na japade bia ni ba bia no say oh papa security man no mu fi ho no ona na ye bia bo mu ti so pese papa japade dia modern go security man no okwo security man no kire se oba chere papa japade a owo baberema security man so oba baberema ba ku na se doctor ne be ware ono security man ne baberema ne dia ono so ne papa japade bia oba bia no oba chere no papa sister enzo hwe ne ho a be okosuku adu ni adi enye sebe very masao so pe classman na ja oni na gbo ani papa say okay so ware me baberema ne dia papa japade no kware obi wo ho mecho ba bi obi wo papa sister enzo say dabi o hwe ne ho a enye sa baberema enti onya na onko na ne papa japade no papa security man ne bai emfa na wọ́n sọ wọ́n ní ẹbí ẹ̀sán ẹ̀nà àbàṣà no ọ̀maami ọ̀nìyànkásá ni ẹja no tí wọ́n yẹ ni dẹ́n obi abà ahoma no so nti yẹn nkọ́ ni nkyẹn hello ọ̀sọ́ ọ̀kúnmẹ́ ni o nkọ́ àpamọ́ no audition negative ni wẹ́ẹ̀wò pẹ́pẹ́pẹ́ audition negative yẹn yẹ ni dẹ́n yẹn nkọ́ ẹ̀. mẹ́rin nkọ́ ọba papa ne de ne ba bia akọ school ama wà bẹ́ doctor na ọba wà security man ba. David Emma so ni papa no anka o pese Japan doko ne babia ne chanka baby ara obekire no iti security man no fa Japan no baby onu so akosuku akudu no obetime nya sane ma no bi medase so menko medase yo akra nyame hira wo oncha wo yo 0551667755 na fe 0270191971 0551667755 na fe 0270191971 hello adi se kunkuru beni akuya ni o me fresh latte mama akuya mpa jo hu ye pastor yo akuma ni akuya kuma no pe me pa jo fa adwen chamber na yenko yemu ya 7 prako pe me pa cho wan wale no for so be jan ajapade wan ya no akokum no don wale no non che ne papa ajapade ni nyina o be na bia yo be ma nipa bia ye nipa onye ko betuma fiesie no abe ye fine no wale no John wale no wahu yo wan wale no ne class no wonye ajapade no nkyere ompe no kura omfa ne saa yo omfa ne saa no nkyere na ajapade no we aye no ne wo ba ku mienu bia eja won ne eja no wa pere ne kwan o we ajapade na wa eja no yo mama kuya ni yo medase ya minchira that's by chala tefo yo bia bete medase yo hello okay kurum wa majuma ne 0551667755
na fe 0270191971 amaku ya say sister what the papa japade ni nti bomodi na ware krache no what the won no kura ware no hey obi a won na ware no Jesus Christ for the dio hello Odeshi be ni Allah 0551667755 0551667755 and after 0270191971 0270191971 after 0551667755 also person ni papa japade dia security man ni say mama doctor o person papa japade dia ware me babere man no hello Adeshi konkrun be ni no ni Yamoti wo okay apopon yo akra ya hu ye adumni me da se okuma ni o okay akma no ya akra che wadwene enko meja Japade dina no oba onno obere man the house of ware o Japade nti enye ni kamen ko anka man ntene hina mempene hina mempene hina na ompene no Japade nti no ko ware siga na mebo say lady no ne papa ni security man ne abrante no papa no na Japade nya abedi papa ne nchen onno onim Japade na no no so sa na te dia se mekira wo dia papa so afọ nti koma se mekira wo dia agi so ware me ba berema no ende na je se mekira Japade no ene eyemu ma eso ware ba anya se Japade ma ko di one side ba ko di obi ba ko di obi se munti wo mpe no kra so ware no ayo wo mpe no kra so ware no on ware no eso ba ko di obi se ya moti nya minshira hello ade chikonkro be ni dia madongo mama madongo ba joka se free fa Dawu nti na yete Bachane value. Yo mi bia ke Charlie na mo daddy yaw na mo yaw bi ene pe oka. Hello. On pe be ka mi na onpe. Mi ka se ni book TV station but ene be oka. Yo. Me da si. Fa jun che bra ne enko. Hello. Mama donko. Aja. Mi tie o ma enko. Obia no aja ma no wale obani ma no. Ada nti. Oh. Aja pa no nfa. Hey. Zizi? Onfa Japade no. Onfa audition. Adenti na onfa. Pen audition. On can you can enti onfa e. Onfa, so onfa na onfa. Onche na onfa. Yo. Nya Japade enti na chinchina ache me ba doctor. Onfa. Yo. Sisi don go adeti mo me no nkonka. But as a pa, ultimate sit on go nebu afuama. 0551667755. Sisi don go say jamana fa. Hey, Sisi, I'm ready. Why Japade pa? Na yarin tu untumin kasa. Na security man no ni mo Japade ano. Ya o se ware me babere ma ansa na ma kire wa Japade no ano. Hey, the fan said that's right. 0551667755 na 0270191971 de shibia ba ha asem ye na be bua o ha ya. Hello. Ade chikonkron be ni. Mama Kasefi amanfo. Mama. Yo. Abra mama na. Bebe abra mama. Yo, na hu ye. Ameado. Jama ko tio flush ana. Yo. Okay. Sisi am this member why? Yo, ma. Jama ko methodist ne ho na member. Yo. E ba show enim. Okuma ni o. Ofiepe. Chawa dwene enko me na. Samen kwa dia. Anka maka se ababa ni se. Onka nta papa ni se, ode ne ba na be ko abrochi na ode na ko school akoma na bobla ho. Na mo wale de orange me ware no.
So one case school ni abrabonti no cause on ware no. Yeah. Nansa ono wale ni baby a wako school adun. Asa nya ne class. Into to me wale no. Into a person no so de ne be ko no amana bobra. Anti just aware kura na class wo ho. Anti wo open class ai. There is sound that we are on wako school na ne level na dun. See. Sana so you know. Just a doctor need the unti me ware security ni another security ni ba. That dey the crown go school da. Okay. Anti me chia 2+4 why? Yo. Consider never you know. Yo. Okay, Martin, me say board. Yeah, but money anabra. Me fa dem ra. Wanna see about for you the well. Okay. And so o ma emra pone kakaka. Yo. Now the ba. Martin, 2+ ma ba ma higher there. Sanyu me ba na ma anto ya me mpo sorry. Yeah, better ma. Yes. Yeah, better ma. Yo. Do you also open class man wa? Sanete. Yo. That's it. 2+ for me pe merema yo that's it. Yo. Aye Joe. Asemu ye na ye be bua ha. DJ Donzi. Uti mbo yoma program ne fa. Abesu mama dada. Bisani fini and janna maninka ayo biba janna maninka fini and janna maninka ayo biba janna maninka 0551 66775 amount for a chawa dream papa hey yeah ya ntimi an go school and yaji nurse for aware teacher for aware messi hey from besu mama Kojak Orake and Pro Code Wanda Roma na yegusu ya yete asem yi so 0551 667755 0551 667755 na 0270 191 971 ya moti World Cup be to sponsor bi. And it's any two guadema mono. World Cup fever no ereba. And now Okoman Radio the Okrunga sunga chipo ba ko yes World Cup no. The be ma commentary pop. Enti wo ye pop. Oton odian oton nsa. Ora ne restaurant hotel. Wo se ye mra ho. Me ran commentary wo ha. Number edi two guadena na be frɛ. Dey ajinya timi akonkan. Obi say this remind me of something. Obi say waka na sem papa. O say need the crowd na o your teacher ni na wokoje bosia e wo abrante ne papa nchen na wo de ni sister ko school. Na sama ye kan ebia esi won abusua mu papa. Enti mo ye den. Ne mo ye no mo sister ware ana wa ware enti dodo na che say besu mama besu dada besu mama dada enti en fast da ni bi ima meka say o frɛ be mu a e be ma de wadwen kyerɛ e de aba na mo kana wo say 518 525 pepe na onu say dwumadi na ba wi ne bwe ha kofa Angel News na Kojak Orake and Pro Code Wanda Roma and asem yet so Kojak Charcoal toothpaste Kojak Charcoal toothpaste and I Kojak charcoal toothbrush brush abba mango so the president abba bua papa madaroma sabe yentra enka obi yare ho asem na wo akaka ha wo madaroma o se fimfim mo wodi ade pe na wo sen fimfim papa ma wonsa enka Kojak charcoal toothpaste na ne toothbrush tuna na pa awia na anwumre wosia chinam yi ahon ba ya den
kaka ni ya betu ayira emoya na otutu sini mutokuru no emaye oyawo no wonyina ba be ko bongarat na ho atumi atɔ obɛbɔ dompem wawe nam kama no anso be yusu Kojak charcoal toothpaste and the charcoal toothbrush and yet me akwankan de ama afi wo sensitive charcoal Kojak sensitive Kojak mouthwash ba huru wanum na wanum ate krojen wo procode no utibo dwen yewura negative o siniti asesa na niti ya ne yawo ajenkwa siniti asesa na niti ya ne yawo mu ya muboti ma mpamade nyina ebasa mumpe procode achikwan rabu am papa Koja farmer o kanshi Koja farmer o kanshi drug lane ho na obenya dodo atu na wotimi dia dujuma drugstore bi e ben wo okwa Koja farmer wo Kojak charcoal toothpaste and Kojak toothbrush no benya bi ho no mo anu achi procode no so no drugstores ahoro nyam benya bi ho no mo to bi na ebeboya o 0551667755 yo simano anampe na eneno asi niamaka no yate niamaka ni nyina yate niamaka ni nyina na yate yasom aniachi adom live band e fantum anim na wo yi outdoor engagement wedding the party afina mudi mo shefa akoda nyame ase awie ope band be body ama kama ase bi to da bia na nya band no na mo sound would be your program no penyin fu aba let's say your announcement yo sabri Muslim community wo ekropon akuapem yewura samasi yewura negative di onu na ebe yi sabri na ensemble sometimes no machine enya ha adwen hello the boy Ode chukukrum be ni macho ni hey Ben yo Ben macho Okoman o Okuapema no yo bet my own ni kan kia Okoman company na na amoka radio no so na mu na den tem na mu midintia ma Okoman company fu nyina nyumre bedamase yo Ben ma pa mo ye Ben the boy wada roman ye ka Ohene etiawa asemo esi no bidi abre yen papa ne ba doctor wa buruchiri na yare abo papa no dineba no waaba papa no ntime nkasa na security man on netifie no de bibia ahye nensa na papa na danfo akache lady nise ne papa japa no peso hu a onko security man no okore security man nise ono so wo ba brant gise ne ba no ware papa ne ba doctor na anso be che ne japa de no na ese on ware nana da boy we so bi ame pedi akwa mu do ose nise so bi ame ready so no one dey anakwa mu do so bia ne pede a ai kwa mu da o yo na Ben wo anka obeye na do ma aburo so Ben wo pe ele waja tumi so obeye o nipa be se dua afre ni no na Ben nyame nshira Ben macho na boy kisia o ya fantinia na nko do so fanti pa radio listen fantini akuapem nyama kan bom na medere ya adwuma no mo yadawase ya pa so ya de yo Ben na mprempre mote se ono so de ne dia ba betwam ko no Ben macho Ben misra wara na wachia ye mame ye ne na ye adi nyina ye mame mama ayaw na wachia no de ama yen na di nyina kwankan kama entina America jira mu se ye adom live band no ebutu akuropon akuapem enu achi ebi wotema na fe akuropon akuapem eti wudi dwumadi bi na ohia banda enu ane adom live band ogori papa gori na se be yada ye adom live band fo na di nyina timi akwankan ede ama ye nyinara atiemo oye telani opamade owo owura danfo eston mu ho atiemo ene blue man mpanyin nyina michiamo 524 donzi senia aba no dodo ni se memma
sister no ware security man ne ba no ejapade nkwanti dia konfa ebi so se onware no ben say kwan mu da ho sister no ejapade nti onko ware na onjini papa ejapade me okay obi aba aye baba papa trom komoda trom ene eka ketua bi nka me pongjao bi se bi ka baby ya ya ndi wa ba o ya made da bi ya me bro ni ti bi ya fast ndi ngomo no was obi bi se asem no ntini yenu e ho na bi dumu jalo aju dumu jano ma dumu jalo ene wa ti asem no ene fa adwen kire bra na yenkwe jo bi ja ka maka se mo wale ndi adult picanti of a family life and you bia na ye wale ye share who na di wale so ya akitesa wusi so ana wo ya papa oba ma oba wale a esa wo hwe wo age na wo wodo position na wo wodo esa wo hwe no di oba wale je so be go ani mase enti wo position bi na be ware a se wo so hwe obi a ono so wo sa anya sika but esa wo hwe no nya be bi obekọ ni din bi a wo ho ese wo ya tu dia din ni nyede ese wo so ya tu dia din ni yede ti ai bobo nke wea sana nka obaye won papa eti me balko me first store me ba no ko wale bi oni di se bi o ya ni po but ye shehu obi a se kala so o yes ejuma mu o ejuma no be toka o toka dado o se dey se o ejuma mu hoyi na so be toka o toka dado because post na wo no ka dada woni kwa nje o fa ko yi ase ka na wode ko yi ase won you know by the fans now the me ka se by the ko dia wa by the by the fans o ko tia yes ka kwa pedi no yes ka yeah that's it hello oh mbaja mo fra ya mo mama adwene mra adwuma no so why enu adwuma no ye ne munyina na ye wo horo mo fra na ne se da fufu mu o twa konto mo yanso ma ye entu betumi de wo fra na ba akasima no biesa na fi yetumi asore so na adum live band for the yenya wanke nye entu pese ofa adum live band ko di juma wedding outdoor engagement party a 0244 0242 267 538 0242 267 538 Adum live band wo bom ne e de nguto Babra na yenko 528 we a utwa to utumi wura mu mprenga na ebe fa o wantumi ama wura mu nso ya na ebe abo eho na ye de asi e utumi bo wura mu ebe fa o na so de wadwen chen de aba sister tie me mama doctor aye bobo se card da we onfa ngwa yi ase hello Adisi hinna ne voice the day Adisi Salonio Jesus Saron Passion we Ejana do mi hu yo oh salo amono kro ba Bibia boko yo salo akuma ni o yeah okay man kwaku ba ko ho oh aya che kwaku ba ko ne ba ko no friends dem po Pastor mi we fili yo fo adwen che bra ne ngo salo na bin na papa ne ga che obi ade no ka ka di so ware ne bansa no so na ye wan ko san yi o de be ne papa na ka sa drbon woni timo fe so fa girl ne papa ejapade no se o ti mi chere no se di on outside lo won ti wa be o ebia o papa se wa ho papa se wa ho ti ebia we kwa de se na wa bua me papa ntene nka fa we so ene na ga ge ni fi akoma fam no che ni bia nke yesin ni papa eri ye na se ge ne bi o bi wo ha obeden on obi asesa ware wo ha obeden na we hu sin so be ka si on ware wo ba berima for what odo de se ko ni odo wo mpe wo ba ne e bia na oba no we di dem bia bia na o ge ne so mpo bia we di dem e no be ni den o ba ka se ti wan ware wo ba ne nti ne na wo ntire ne japade ne kra da bia ne se wonye ne sa
Nti me ma ware no wa hu. Oh, Debbie, o ware na ye de. Odo de se ko ni odo wo. O obi wo ho ne wo ho. Doctor de so nti ho kwa. Doctor fu wante wo kwa hu. Oh, wante wo kwa. Mmea bebrebe ko wo ho ba, merima ko pie ba da bie, yo nti wo kwa. Nzuzu nganche ni so ware wo ba. Nti ni o kan opa kire se doctor sia ogu ho nyina amanfo ko ho hallelujah. Oh, doctor de on to ko what to kwa den. Okay. Yeah, nti no guy man on side o che no na on check ne papa ejapade no. No no enfi na akoma pem enche ni bi. Yo. Salo. Aya chi osofu kwa esi mama why? Na chia mama Fosti e mama old police station. Anwumre ha ana yedemo eresi Okoman Adiokronga so chipo ba akunsu ne danzi mama nwom no sorry latest song enkoma asofu ya woko Galamsey site ni nyina asofu ma loto numbers ya konkonse ya asofu ati mansu ya nitambe brebe Galamsey site na musia ina fuapa na aye Any azane dia mobako baba ro mobabo wa boniti umunu heaven wa dia la me say boniti umu heaven wa dia la mobabo mobako mubebu wa boniti umu heaven wa dia la sofo koka nyamesem a wo se woko Galamsey site akobompai monso munyina mote ona Galamsey sebe sawe medinde kwa Ohene Darko mate fu nyina mrante nyine D-boy DJ Donzi nyamisha DJ Zikibi nyamisha yewura A.K.A Kofi Ansonbafo. Thank you for the opportunity abusafo musa mo fry yewura negati salo obi biara na adwenkyere baa no yeda mase sister no ame doctor watie ni Okomanfo yaka. The road is in your front. Madam Nyina Siam Yaduma, be share after the news. Bye bye. Okoman Radio, yes, baby. Tafuta de kwenda mejiyo na nyesoja fuchade edemete meje tafuta de kwenda mejiyo na nyesoja fuchade edemete meje tafuta de kwenda mejiyo na nyesoja fuchade edemete meje tafuta de kwenda mejiyo na nyesoja fuchade edemete meje asikutu